Bok, ja sam Martina, a ovo je yoga za vrat i ramena. Vjerujem da je većina ljudi osjetila kako je to imati bolove u upravo ovim dijelovima tijela, pa je ovaj filmić posvećen prije svega tim ljudima, međutim pozivam i sve vas sretnike koji niste okusili te bolove, da nam se svejedno pridružite i održite taj svoj pozitivan stav. Sve što vam danas treba je ako imate mat odlično, i možda neka ciglica ili knjiga ili lagani jastuk, čisto za pred kraj. Počet ćemo iz udobnog sjedećeg položaja, a ako treba slobodno ciglicu, knjigu ili bilo što drugo možete staviti i ispod zdjelice da bude udobnije. Ruke ćemo prisloniti negdje na sredinu bedara i udahom krećemo rotirati ramena prema gore, pogled prati i izdisajem spuštamo ramena, spuštamo bradu prema prsima. Nastavimo još nekoliko puta, udah, ramena gore, otvaramo prsa i izdah, spuštamo ramena, spuštamo bradu. Još jedanput, udah, lice usmjerimo prema stropu, izdisaj, spuštamo ramena, spuštamo bradu. Udahom dolazimo u sredinu, pa uz izdah pogledamo preko desnog ramena. Udah kroz sredinu, izdah, lijevo rame. Još jedan krug. Udah, sredina, izdah, desno rame, samo sjedi. Udah, sredina i izdah, lijevo rame. Udahom se vraćamo u sredinu, pa ćemo podići desnu ruku, uhvatiti se za lijevo uho, spustit ćemo desno rame i polagano povući glavu, prodisati, sve nježno, bez pritiska, osjetiti što se događa u ovom bočnom dijelu vrata. Udah u sredinu i izdahom mijenjamo strane. Svaki položaj iz ovog seta možete ponoviti onoliko puta koliko vama to odgovara i zadržati se koliko to vama odgovara. Udahom se vraćamo u sredinu. Sljedeće, udisaj, podižemo ruke, spajamo dlanove i spajamo podlaktice. Spuštamo ih ispred sebe i tu ćemo zadržati. Ukoliko vam se čini da je položaj prelagan, znači samo da ste prenisko stavili ruke. U tom slučaju čvrsto dlan, čvrsto podlaktica. Udah, šaljemo ruke visoko od sebe, pogled usmjerimo prema gore i tu prodišemo. Osjetit ćete poprilično da vam rade ramena, da vam rade ruke. Okay. Uz udah raširit ćemo dlanove, poslat ćemo desno uho prema desnom ramenu i izdužit ćemo lijevi dlan, kao da želimo odgurati zid. Torzo je aktivno, izduženi smo, tu se ništa ne mijenja nikad. I onda udah, vraćamo se u sredinu, lijeva ruka ide preko desne, savijemo ih, pazimo da su leđa ravna i udahom šaljemo ruke preko glave, spuštamo ramena, ne želimo podizati ramena prema ušima. Znači udah, otvaramo prsni koš, izdah, spuštamo bradu prema prsima. I onda opet udah, otvaramo, spuštamo ramena nisko, izdah, radimo laganu grbicu, još jedan put tako, udah i izdah. Udahom dolazimo u sredinu, raspletemo i nastavljamo. Udah, ruke gore, ponovo spajamo podlaktice čvrsto, stišćemo ruke, aktivni smo, izdužena su leđa, pogled je gore, zadržite koliko vam je udobno. Ako ne možete spojiti podlaktice, nema veze, važna je ta namjera i to usmjerenje. I onda udahom širimo ruke u stranu, desnom rukom odgurujemo zid, zamišljeni zid. Lijevo uho ide prema lijevom ramenu, tu zadržimo, prodišemo, ako je udobno, slobodno se zadržite duže nego što mi to sada radimo. Okay. Udahom u sredinu, desna ruka preko lijeve i ponovo Garuda mudra se ovo zove, Gomuka mudra. Udah, otvori prsa, izdah, laktovi prema pupku. I opet udah, otvori, pazimo na ramena, izdah, spusti. Još jedan put udah i izdah. Udahom otvori ruke i izdah. Spusti, malo se promeškoljite. Vjerujem da osjećate kako mišići rade. Prebacit ćemo se na sve 4. Ići ćemo u balasanu. Međutim, dodat ćemo još
jedan segment za ramena. Ono što je važno, pričali smo da ste prije svega čvrsto u podu i da kukovi gledaju naprijed. I stoga ćemo prošetati lijevu ruku daleko ispred sebe i desnu ruku pustiti ispod lijevog pazuha. Ako ide, prislonit ćemo i desno uho u pod, pritišćemo rame desno u pod i tu prodišite koliko je udobno. Važno je znači ne micati kukove nikud. Pa sljedećim udahom odgurnemo snažno lijevom rukom i zamijenimo. Desna ruka je u podu, lijeva ruka ispod desnog pazuha, spuštamo lijevo uho i dišemo. I opet ponavljamo, ostanite u svakom položaju koliko vam to paše. Udahom se vraćamo u sredinu. Idemo do kletećeg položaja. Za kleteći položaj, ukoliko vas boli, možete sjesti na jednu ili više ciglica, knjiga, bilo šta. Obično s tim zglobovima često ljudi imaju problema kad započnu s ovakvim načinom sjedenja. I ok. Ovdje ćemo pružiti ruke ispred sebe. Krenut ćemo dlanove prema gore. Udahnemo i izdahom, kao da imamo otpor, šaljemo ruke iza, dođemo do kranja neke granice i onda okrenemo, ponovo su dlanovi prema gore, guramo ruke iza, one će imati namjeru pasti, međutim mi nastavimo po toj istoj visini koliko god ide gurati iza. Udah sredina, izdah naprijed. Udahom otvaramo, izdah okrećemo dlanove, vraćamo prema iza. Udah sredina, izdah naprijed, još jedan krug. Udahom otvaramo, izdah okreni. Zadržat ćemo ovdje. Važno imati, ponavljam, ravna leđa, važno aktivirati centar. Vdahnemo, ovdje pulsiramo. Ono što je važno, te su pulsacije male, ne vraćamo ruku do nekakvog krajnjeg položaja ispod ramena. Naprotiv, gurnemo iza i tu lagane pulsacije, kome što paše, odradimo koliko vam je udobno. Ok. Ono što ostavljamo za kraj, letit ćemo na bok, prvo na desni bok, desna ruka ispod glave, smjestimo se udobno, kuk je iznad kuka, zalijepimo lakat negdje iznad kuka i primimo ciglicu, jastuk ili što već imamo. Važno raditi kao da imamo otpor, znači ne lamatati s rukom, već udah, polagano otvoriti, doći do krajnjeg položaja i izdah po istoj ruci se vratiti prema podu. Udah otvori, izdah spusti. Brzina recimo udah, izdah, udah, izdah. Ne treba brže od toga, ne treba sporije od toga. Ponovite nekih 15, 20 do 30 ponavljanja sa jednom rukom. Nakon toga ćemo se okrenuti na lijevi bok. Lijeva ruka ispod glave. Lakat zalijepimo negdje iznad kuka. I opet udah, izdah, udah, izdah. Nastavimo ponavljati onoliko puta koliko vam je udobno, koliko ste ponavljali na prethodnoj strani. I nakon ovog položaja udahnemo, okrenemo se u šavasanu, ako je ovo način na koji možete i želite završiti sa. Zatvorimo oči, duboko udahnemo i sa izdahom opustimo cijelo tijelo.